Oke, rakan-rakan mendum, back to one, like, subscribe di channel. Nyo tengah proses bu bang. Pokok nyaring, pokok kajah. Kajah nyaring. Kajah nyaring bang. Langsung pilih, nanti ada pokok timah, ada pokok lampung. Kan? Nah, kita dah buka. Oh, kan langsung tak? Kita ikuti ni di tempat di Kuala Aluk Telang. Inilah proses pembuatan jaring. Ini pembuatan jaring Nyaring pari. jaring paro. Yang baru. Baik pokok nyaring lain. Yang lain kan kali lah. Karena itu pula. Sirang besar, sirang besar. Iya, serang reg. Sirang